berta than bang samai bismai disopi non berta thepi pen ajok tha WhatsApp group along District Press Club amaiphu diganta teron ahok hi alam pen nong neki jo aputhak Chandra Singh rongpi aphan diya kachohang Kidamtang ni phai krigithom arni inut senior journalist made difu Press Club of Karbi Anglong amaiphu diganta teron North East Karbi Live ACO Chandra Singh rongpi aphan e johak WhatsApp group along kalili kalang lang alam ki humsi social media chatai along nong no jopon lo Bangso puthak Chandra Singh rongpi ahok kalia lampura difu police stations along lam hoi pi ponterlo Bangso puthak pupu aphanta thana along hangsi ahok pet alam inkrung insai si alam thi lindunlo Sita isi kamang humimi alama bangki inu senior journalist mati difu Press Club of Karbi Anglong amaiphu diganta teron methang media ethik chichini ne det abangki mang humimi athela so alam laki inut police asai khisi pulu nanglisi ki chokchepu jongdaklo Athi inut amedia apuluti pupu alam duwek nangji mate one sided news laki chokche non ke ajat evidence abe pinpen akoi ki pi laki chokche pusi police sitame pulo Anparta laso alam pathu bom ahu diganta teron lake journalist pusi chipu bom sita a news ke tokke WhatsApp along si tokchor lase hopera journalist pulote newspaper kalite isibak channel along pensi paklang nang jipusi Chandra Singh rongpi alang liphan jongpon Pinang ana poralam lindun se alam pathelo nangnelo mate court anke pali nangnelo pura senior journalist mate District Press Club of Karbi Anglong amaiphu diganta teron monon phila puson ahok he alam WhatsApp along toktelo pura Chandra Singh rongpi aphan diya kachohang ponsi thana along agreement alo chitopon News Text Report B News 7 non berta ton pen ajok tha Kedamtang jamipo ni phai 12 ni nili isi news investigate bom hala so news can investigate along any Karbi life a CEO Chandra Singh rongpi aputhak sini investigate bom sitambe investigate bom hut tangte ko nili inudalo so phanta son chebam chom lo son paklang kondet si hala bange nili paklang kon bede nei polo bhul si sikar lo bangke lasi laso news supporta nili investigate tang lo pute lage mo nili paklang pigi lasi hala nili investigate tangte ko ben laso amhor paklang hondet pagal nili labangke bhulti sikar lo lasi laso pot bang investigation nili ke investigate ke talip tangte ako hala nili ke post tangan postame mama ke share dokok lute nonomat ke diletik petha nili mo kla daglam mo investigation tang lo pute pachini pigi tangte pini berta ke lansing tonikok lo domi thak me kurwang thu kar